Te kum ki pran song senong ke bi ya bangi pek ya ka jing lanang kiu jong ki drug addict apo jong ka tem boy ke jalang jong hi boro boy kalau ke ka ba ngo itrim ban pek mang kula bun ki kun samla bi jong hi kala ngop ha uneu jeng di pun bo a jong kata ya kan met kata jong mun jong perkhat ta ka kot ka khia kata ka long yin ka long sem bat ke bun dur kom ki kata kam tam gitu ki samla senrang bat kan thei kelum lang ki balangop ki jing di drugs bat ki substance ki prepare kum heroin bat ki bai te ding ka dau kum u nong mi khmat jong ka jela jong ka them hoi baro kui ngasngo ba kanik di kui di mat ki bangi laju ya keren laju budin na ka por ban pensngo sha ka sorka sha kibor ko badi pe na ka banta kumno ban te lakam ya ka jing kenri jong drugs ka bumut ba ki polis ki di ban tristom ki dorbar snong ki dorbar rat ki senglong kemi ki seng samla ngi hap ban penlut yang lagi jong por na ka banta ban kumno bangin la ban kelapat ini ki lang salang ga duni ban yada ni kun ki siu long bagi awareness prepare ka social welfare department police department health department ki julit na ka por dan re ni syam ke jeng lanang kan re kadon re ni semua kemen police department tam gri boy police kla yo ban kem pun ki consignment ma gri boy district de ke transit district saka jela yomi kum ju ru sa giwi ki jela kum sa Mizoram Tripura na ke barat Bali jongka Assam sa Manipur kum jo de soban kentu ya ka jing tristom ban pentri kam ti kana ya ka NDPS Act agar kom ga bade ka task force ka bas kem ma ne ke district bade bandan kam tam ke transit district bat bangi kentu ru ya ki nong song sinong di be bangin fikir ba bat bangin sumar ina ki jongki kun samla be ki jongi bat ya kini ki kun samla jongi ki balangop ho drugs menta ki kimi ki pagi ran subun ki basung si hang non bu iki wala adik bun ki wan sanga wan punso te kamlong ko masuk dan re jukan tu sarkar begini bendon ya ki rehabilitation center ki rehab center ki ba long try daka sarkar government own rehabilitation center ki ban sting ke jing siu mar mentang idon gini private rehab center ki ba jing siu kolong ka barem ka jing siu ka barem gilong ing baduk kimla ka poi la no ki koja ka sana jar sebenai ban siu ban pensa gitu ki kun ki kam long masuk ting sungo ban dawa naka sarkar ki naka benta ban bu ya kini ki government own rehabilitation center apo riboy wa apo gejala kejuni hi baro we badru haka ju popor naka benta ban pentikina ba ki kini ki kun samla jungi ki balang ngopro kum mensua hang ne apo riboy district ki jungi na unta ki tu dolong adik ki ha ban lek sedu sopo civil hospital silong na benta ban yo dawai ban test ki man katayo la ne cityo sisin la ne arsin cityo dan ri so komen ban ha ni na yo ban ra ya ni ka opioid substitution therapy ki kot OST hang ni apo no po kadon te kitu ki balong adik ki ban kam so ban lek sedu sopo Silong kadang nang ni hospital hospital na ko i kamera iba abu kepang tu ban address gini gini de nomor katang i kentu hi makin penon kam ya kini kenang ban lain bede Silong ban yo ban pek bat kini bikin sumar ken examine ki doktor tu de i kentu ru ya ki nong song sinong bro bangin fikir bat mengi don kam ga jing trilang bangin dawai gini na ko benta begini yo ya ka rehabilitation center ke papaka ki ban long free of cost nam tagi long yin ki beduk kenang bakan long yin mentoy apa nong song senong gitu ya pada keju opor ni kan tujur ya ki nong song senong ya ki bal balang ki dor bar senong
police department social welfare ba ni very proactive nam tai awareness fair ju ai ni sno ba ni da kwa ban i lang ba jo ni ka long jing mun toy nam ta ki pai ba hi